Yada jirra jirtu ilmaan Oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isinaa ga'u dhiyaadhaa akkam jirtan yaa share invite godha akkuma seentaniin invite godha Faiza share godi Fami share godi na rabsu rakomiti yaw giron jotanin giro andale iduni jirti rakomiti san ka sharing gones ni beena jotanin beita santiman daleidi warri santiman dalagu yo share nan gone rakomiti isini fubanna santiman rafuradda itti tawadda jara Masha Allah Alhamdulillah Yada Jachun hakuma walitti ma janami namni kuma sadi kuma afur kuma shan dhiyaachuu qaba share godha akkuma seentani share godha deema inshallah haala yeroo jirurra dhugaa jirturra walaa sooyna dhugaan obbolummaan balleeysitu kijibni maas naman bilisumsu kijibni injifannoon ta'u kijibni maas rivaanii muruun ta'u rivaanii kan muramu nama lubbuun jiruu fi nama guyyarraa guyyatti ajjeesaa rivaanii muruun mana aynan nagar no baakaachu intaatu kanaaf hin qabsooyne nuti haqaaf qabsooyne ummata keenyaaf qabsooyne share akkuma seentani share godha inshallah ka abutta tokkicha akka miliyeena wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaaf keenya akkami jirto naga dolara ergu dittega amerikuma kana teesse dolara energitu ergi khanutis nadaji numa barbaanna bar jachun yaw samin sarran jirru aqaf qabsaa'u jirra kaab butta qabsaa'u dhugati nama haqati nama ummataaf qabsaa'u sibeena jachun warre kanat ummata qabsaa'u warra khani wajje ka qabsooynu tiko nadaji nu ergun kaysan kun garuma jenneti yaaduma fi baga dufte kaab butta kanya akka ergutus nimbe kaab ati rakkoon qabdu yaa dumuma finje kanuma birada meesu finja male dhiyaadha ilmaan Oromoodha sabboontoonni haqaa warri jotanii hin tahin jotanii ni beeytani warri yaa namni lubbuun jiru silaa'unuma qofla maal gonaga qoflaatuma dhugaa hasooyna dhiyaadha invite share godha akkuma seentanii share godha wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nafi aya akkuma seentanitti share godha deema tasfaa'ee daaba agjira nama dhugaati tasfaa'een kuni jabeessa Oromooni tasfaa'een kun nama gaariidha nama haqaati nama dhugaati wajjira prime minister keessa itti gaafatamaa ministeerota kaabinee ta'ee hojjetaa jira isa kana nama gaariidha nama Oromoof quuqama guddaa qabu akkasittu bada Sadiq Jibba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha idduma tanatti gaa waluma afeeraa sirba haa calu deeysaa isin afeeraan iddootti haa yaa karaa sagantaa ijoo keenyaatti yaana sirna kanani tursiisnamoonni awwaallaa haja'u irraa olaa soyna dhiyaadha share godha ka abutta tokkicha akka miliyeena mootii badhaadhina siin jennee jirra korsa mootii badhaadhina akka keeysaniin jiru warri biyya alaa ta'ee qabsoo godhu dhiyaadha ga inshallah
garadada mafgamu dadabne ni kumadamne lamni ko ammo dami Roro nutamate dami ni kumadamne lamni ko ammo Rama bakar akuma oso gofatu Oromoon sibiraaf lisomtemi Jesu inumaan dandeenye qolachuun dandeenye keenyaaf wal faraqaa duune ammallee du'aa jirra maal mallisa yaa Oromoo maal mallisa tokko hin jeeqamu dabsa maal mallisa yaada akkuma seentaniin 2,600 jira sheer godha ni dhufa namni rakkatina sadi gizee gumne ni eegalla karaa baay'ee qabna yoomnu nu dhibe karaan irra deemnu daandii dhugaa filanne malee yoom kasabaa dadhabne immoo maaf ga'uu dadhabne numa duuna bakka yaane hattee lamiko numa duuna bakka yaane lamiko maaf duuna bakka yaane yaada arra ichitti jajjabduun himutaa sheer godhaa sodaan qabu wanni beeytanii hayyuuf goota meeqa dhabna arjoomne arra geenye anoleef calaqqotti wal faraqaa duune keenyaaf tataa'anii kan nu gowwoomsu malee kan dhugaa dubbatu bakka dhaabne lisa maal mallisa akkana kuno sheer godha ni eegalla xiqqaa tokkon du'a tokko ni ajjeesisa kufaa dabra numaan cabsa maal mallisa kanaaf hin galle Harargee mancaa qarraan akkana laal Harargee mancaa qarraan rooroon nurra dabarraan qeerroon farma murteeyse addaggeen safuun beeytu hattuun safuun beeytu diinni safuun beeytu yoo addarra dhaaba malee kanaaf sororkaa'u nu beeka waan nuti qabsaa'uuf beekanii kanaaf sororkaa'u gaafa maqalee saniisa nyaachisi farda keessanii gaarri mul'ataa sabbatan beekne eenyu jecha du'e hin abjooti abjuun taane foqqolchi keeyyasuma situ aane Harargee ta'u alaa eegaa hin abdooti abjuu taane situtti aane 4 kilo foqqolchi fudhu
inabdatin shawako abjun tane 4 kilo situ ane fokol chi fuddu arsito situ ane 4 kilo abjun tane nabjotini fokol chi fuddu 4 kilo situ ane wallagako situ ane abjun tane 4 kilo situ ane fokol chi fuddu 4 kilo situ ane ilu baburko nabjotin abjun tane kay fokol chi fuddu 4 kilo situ ane jimmako inabjotin abjun tane fokol chi fuddu 4 kilo situ ane oromoto inabdatin wanin jirre ma abdatta kay falmi fudaddu 4 kilo oromoto ane ulfadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleyenki ye islama kha dunya rajirtan hundinu obboleyenki ye oromo da kan kristiana kha waqifata kan pente da kan sababira hundi khaysan obboleyenki ye oromo kha dunya rajirtan hundinu nagenyi ye obbolumma oromumma qamantina batinsan bakka jirtanit ardi tana gubatti hundo bakka jirtanit isnago yo oromo qulqullu tatan yo nama yadu tatan yo nama sabafa do tatan yo nama qabsofa do tatan video kana akkuma sentanin hundi khaysanu share goda angonni dabarti guyyanni dabra dukanti ifani dalamti akki arra borun jiru akki boru iftani jiru ni jiramti oromumma namo yomiyun jiramtu yomiyun geddaramtu yomiyun sharafamtu yomiyun irrattu akka sentani share goda kana jalatus kana jibbitanis ndawlar se anamo hunda kaysanu wal qitanis injaladda warri qabso kaynya kanuti goda turre isinin galin amma boda isinif gala jeden abdada tanaje gam fite boda obboleyen kiya saganta sadi fin gaddufe eddu facebook kanarra egam bakka bu'a ummatate sagale ummatate anamma hogguna sirra hasaw hogguna sirra fincelu hogguna sirra dawaqu hogguna sirra facasu yechuda duga sagale ummatate yan bakka bu'a ummatate hera kiya bakka bu'a ummatumma san fayyadamen duga ummata kiya facasa male ani wardiya ummatati male wardiya barcuma motumma angorra jirtuti mitian no ani kursi qaba presidentota ti mitian an kursi qaba parti tota ti mitian an wardiya ummatati an sagale ummatati amma boda taduri vita amma walad yo singalin sigal chundandawan qabsona kasin debtiga falka jijirratti ademsa jijirratti humna jijirratti ho tofta jijirratti qabsona kasin debtiga khale qabsawa dabati qabsawa party di qabsawa motummat arramo an bakka bu ummatat sagale ummatat dubada echon akasi walu wachu qabnaga ani imimman ummatatin irraa qudubada tubu ummatarra demtu dubada echuda haqa ummatatin saatila baasa jechuudha hattumma ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saatila jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu halee fi arri waladdaa wal hubachuu qabnaa beekna akitti atis analalu qabdu akin anine sitti salalu qabdu akas taw qababe kale arre arram an kale miti arra anamma ka ummatati imimman ummata rain dubban rorro ummata rain dubban manati e bisa ol turana sawan chiginya ati aba ol turana sawan be magan ani imimman ummata rain sawa bela ummata rain sawa dua ummata rain sawa rorro ummata raina so ajjecha ummata raina so hida ummata raina so jidira ummata raina so male ambaka bu akheti mit ambaka bu ummatati ati nam fille bege ummata na fille
nu dubbadhu jeenna tamane na file bek nu man dubbadha fi yechuan mata sharti na rajira ummanni na dubbadhu jeenna file anille ni sani dubbachu sharti jira yechuda tadarati walin zigallu kas wala awan yechu mafia warra khenya kan silaawo khijiba be khu khana finti ko irraisini bawjira lal warra khenya khamata me khijiba wayane rabare dikala jinni wayane da tawayane tuttu guddiste تامل توتون وياني دال امر متى افرقايسه تسن راندومين ورا تشيبسي وياني اسكيسه سنتايسه اسن كيسا شوبستو ياو اسني فيني مجرايتو ان بكبو امتاتي دو هانغاسا احمد ابراهيم بكبو امتاتي امتان نفلت اتنا فلان يعني اتشت دباني دافي اتلال خرا باني به ان امتان نفلت ummata kejibsiisin wajjadhu ansiin hojjedhu lala kasiti lal shartii tana qabrin seena warana khale jeste san bar eydu tkhiyya khaati khale jeste san eydu khiyya bar khangasa jesi yateni si jaladi de san lal kamilena sadi si khanina jattanini ajesi angasa yattanini si jaladi de san kadachi adama si khanina yatanini sinjala didesan khabiyala komando sibarsis na ajjes yangaza yatani gurban ku gurba sabati gurba ummata jalatu gurba abiyi jalatu akam gode na ajjes je isinjala dide isinammo nuima yatani isajjestan san anbarsani du'e baran isanajjesne na jestani bar ana bar khajjestan أنا جستني بر أنا قاف جوار محمد منسات الرا خبجمو بجوار محمد منسات الرا وارديار را غورتن أني جواري نكجيب داو موتو ما وارديار الرا غور رجين جوار الربساتوري أرمو جواري إفهمنا قد جانجتشو سياربسو غياف غافس إفهما ummatuma dunya rajiru unda taratin difama sigafa danja nama joarin malif angafa sinama kasen isanama chubuse isan sinramfune joleda ma chubu ya daje isarabobe taisinatim tanin dogogore arrana jala jolle gize futan amma na jalan fune an jolle biranin kaba republican guarding kaba na birajirti yadina tatana oromon warra ko yadi man na birajira yadina tatana oromia fudate ya shimallis ma fi qadu fudate commissioner ararsa fudate warra botigada kharrayu ajese hatu jimati fi siminto tu fudate male motumman abiyina ran fudanne an jolle akasitu wada sirritu wada tana sirritti wadata an jollene eju khanarra fudate fiqadu tasamma shimallis abdisa commissioner ararsa mardasa fi jarasadene waliqindawe jollene jala fude leili akuma gaba juari rafude ni jala fude akam gode gabe dubada khalen juari kijibaje dubatu taren جاء قدك هي قطع ديت وبكان تدخل لا حكمه لتمنا بخارة نك نما أرومو كنا يا ما هدو هذا جو دقاتنا أنا نما شينا كابوت نما خلي بدير رايف سرّيسو دندو نما ديفما نما غافتشو دندو نما ماس وان بلّي سيرّا براتو نما فول درا فماس وان سرّاو كابو دبّتشو دندو دوغو غورن كابو كنرد anjuar gafa isan jolle jala fudan namni juhar Muhammad gadibe arabs an oromon ni beita mun beita way khijibatun anatu arabsatur ya bada khijiba jolle sirran fune je eda juharin kijibne na kijibe eda juharin sobne na sobe akuma juhar godansan jolle na jala fudan bati sadi afurdura yachu gafuman aboti gada ajeftan je satil anga amanam ga shiram bekhwan jachun an shiraf jecha america ngal leveran canada shiraf jecha ngal leveran ish
shiraaye changaleen oromoo gabroomsuuf hin galeen oromoo boochisuuf hin galeen oromoo cunqursoof hin galeen ambar jiruu tiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waaniin oromoo irra jaaladhu hunda dhiisee jiruurra namni jaalatu hunda dhiisee ummata oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma oromootii fi guyyaa tokko aduu nagayaa aduu salaamaa aduu jiruudha aduu naggataa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maalin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaa eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaa soo roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni oromootti aduu baasaa jeetiin amanee gale malee badhaadhinni oromootti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru san irratti oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniin harka isaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si harkattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But I didn't kanata manajee na manesi. Ammo guyyaa juwaari rajoollee halkallee liguuran ka juwaari ni ka jibdajee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadha jechuun maqaa rabbitiinis maqaa oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Ni ka jibdeen isaan jee akka inni ka jibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leelii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leelii mucaan Muhyiddin Jaaniin kun dhalataa Jimmaati hangaana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangaanan paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbateen na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangaana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanan paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanan uummata oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangaanan uummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika kiyyatee eegumsa kiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni naan je'uun ta'a bakkeenyaan nu hundatti isaan na eega rabbii gaditti tika kiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Juwaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajima arran tana isaa keessa dhawaagu jiran tana taniif arran tana lafa kana shabachabu jiran tana ta arran namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuun mucaa kana halkan leelii walakka wayi dubbadde hin dubban
namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaani diinan qabu ani an diinan qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkallee illee ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif Jawaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Jawaar keenya Jawaar Mahammad yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa ga'u. Ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu yallaatamu. Kanan qabdu wanti hunda si immoo rabbiin si jalatti deebisuu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gadi hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu. Siif galalal gizeen namni beeyta hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytani yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beek. Ani Jawaari yoo jaariiroon qabu Jawaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati. Ammaas Abiyyiin jaaladha paartii kiyya ka badhaadhinaan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjeecharra taa'e kana hanga du'atiyyaatti hin balaaleffadha jechuudha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu ta'a sanii saktanuma akka abbaa gadaa Harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin ifisni sinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaat akkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbii isinaa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'u namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bari ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bara kan niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii miti nuti. Niiraanu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti sanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nun taphachuun qabdu. Shayxaanii nun taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nun taphata. Jootanii taanee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shumoo afaanii facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko. Dirqiin baasan namaa dirqiin walga'ii. Gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru. Sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti. Wallee falaanii namicha nyaachisee tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu hin jiru Oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu. Haay maaf nama abaartuun bultaati. Maaf nama abaartuun jiraataati. Hattuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha
jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukeeta eebbisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyu jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maali faayidaan kee bulukeetaa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara maali ililliin maali kuduraan maali muduraan maali kun citaadhaaf jiraattaati shanjiittee dhumu jirti ummanni kee dhumu jira ummanni kee hidhamu jira ummanni kee dhabamu jira maali jiruun teeti ililliidhaa jiruun teeti bulukeetaa jiruun teeti rifaana muruudhaa jiruun teeti maal kananaan adda maal taatee kananaan adda bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan Kaitam kabda cinaaksan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte gursun bombaa si harkan jirtu baabila cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maali ati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf dee jaarraandire maaliif dee jaarraarre eenyuuf dee taaddasarre eenyuuf dee elemore maaliif dee waaqoo guuture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'an malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulukeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daantiitiif gabroomta hattuu miliyoonaan malee nama dubbisneef gabroomta maali ati sitti fakkaatte nuti keessa seennee garre ilaa hudduusii keessa baane akkana dubbachuu jirra si fakkaatteeti afaanii hudduusii keessa ol yaane keessa gaddachaane laallee garree dubbachuu jirra yoo duunees ummata keenya taa'imnuu jenne maal qabdaati yoom nama taateeti Khobe kabdamo, mana kabdamo, ifa kabdamo, dandi kabdamo, bishan kabdamo, jiru kabdamo, mal kabdati. Me mal kabdati, injira chujirta. Ona kana gara kana kaisa unta mal kabdati. Me mal kabda ya romonatti mime. Mal kabda me khamisi foyawe. Khamisi rajirami. Giro jotanii niiraatti naqanii haasoysiisan hin dhageeffatin nuutu hudduusii afaaniin ol seenee afaaniin hudduusii gaddachaa'ee harkee jira waan tana waan isiin taate nuutu harke naatu harke kalees hogguun juwaara abaaruu dhugumaaniin abaaru'aa ture hogguun shanee abaaruus dhugumaaniin abaaraa ture arraas hogguun hattuu oromiyaa qoqortee nyaatte ummata si ajjeeste bulukeeta eebbistu tana hattuu simintoo hattuu jimaadha hattuu ajjeeftuu namaadha hogguun abaaru dhugumaaniin harkee hin abaaru jira naa walqixa gartee ati keessa galeetiin isaan fakkaadhee wajji jiraadhee wajji hojjedhee wajji dalagee waan isin baatu fincaansii beekee baran waan isin baatu hattuu bulukeetaa tana hattuu simintoo tana hattuu nama nyaattu tana akkasin nyaata Muhyiddin abbaa jihad ilma jimmaa dhalataa jimmaa hangaasaa ajjeesii jaaniin jalaatite miliyoona sadii si kanninaa jaaniin jalaatite lafa adaama si kanninaa jaaniin jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo si erginaa jaaniin jalaatite
mucaan ku mucaaqaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hanga wajji dalage amassadeen anammeenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaaxaan isinitti himene natti himneen natti himneen ammaan dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti mujiran amma namni kun nuti dengada jaatu khaleeda arra namni adda hundi natti mujira ajjeesi jaani isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattu abiy ajjeeste angoo barbaaddu hattu masaraa seenuu feetu hattu ummata sabasab lammi ficcisiiste shanee khijibaa jaarte ummata ficcisiistu hattu mootummaa tana jeequ jirtu hattu nagee mootummaa kana dhorku jirtu hattu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaani maalif guyyaa waati qodura Shafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waati qodura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shafiitti hime Shafiin kun Abiyyi wal beeka ilma gandaati ilma qayeeti Abiyyi nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu tujjaara hojii mooraawee dachii namaarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkumaa jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkumaa jechuudha drama Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkumaa jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agare Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaruu miti mucaan ilma jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adooddii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isinii baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው
በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። እንደው እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው። ስለምናቅ ነው ምንናገረው። የሰው ነፍስ ያንገበግበናል። ቋቅ ብሎናል። መግለጫ ሰልችቶናል። ያዘን መግለጫ ቋቅ ብሎናል። እኛ አንፈልግም። ያዘን መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚች ሀገር የመጣ ነው። ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም። የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው። እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም። ቃሌን ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሰነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምቴ ሁንዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይሳን ሆጀተኒፍ ጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታ ተኮለን እንጅራቱ ወይቹ በፍጹም አይኖርም። ይሄ ኦሮሞማ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም። ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው። አብይ ረቱ ማን ውድቀቀው ሽራ ጀሪኹን ሆጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንከረቀ በደንዱ ባሰንዱ አና خلي مجانة يجوجستني بروغنا مخوتا نجسا أيون دويس كنجسو شمالي سبديسا فكادو تسمى كوميشنر أرسا مرداسا خنالا خبراتو كودينا كبون ورينا نو روميا رد ليدر هندي خناجينجا ولي كمنو جوادا وجدا وري كودينا رجل تنودي كل كلو رغودون كيسن رغودان كيسن وري أنا رجل تنودي رغودان كيسن نجا كابدن Casan jara toko ni jirti enyu makadam beina. Amo warri ana bulchu jirtan, warri godina bulchu jirtan, warri oromia ra jirtan, warri federal jirtan, warri ilman oromo tatan, khawal kuma kamdu khannaga oli kam ammalle jalala fi khabajan oromumma fi silikabu akkasuma jirt hattu fi isinto komiti. Kunanga namatikada oromia rais matada ብልጽግና ቢሮ ራይስ መታዳ ኢሳፊ ጫሳስ ንጀረተ ራሰው ጅራ ኤፍቲ መኺና ገላኒ ዱፌ ወሊኒ ሲንፉዱታ ኩቱፍቴ ሰኒ ዳምሶ ቦሌ ሰሞሉ ኸይሰኒ ኸናላላ አምዋ ላፍቱ መቲኒ ሲንቲ ማበክ ገላኒ ሲንፉዱታ ወሊን ጀሪ ኩቱዳፍ ቀረረ ጅራ ንኩታ ጀሪ ኩዱ አይ አሰነሊ ንኩቴ ጁኔዲ ሳዱ ንኩቴ Achi boda prodronto ni wanga Junaidi Saddoti ni kote. Achi boda khadufe ilmi jimmatis enyu doctor enyu ka ambassador Australia ture ni kote. Achi boda lamma magar satis ni kote. Guni sangan numa kota. Sangao ji kutu over badan hada isati dadda wajatani. Hanga numa debisan. Nikuta hanga nikutu mo oromo majabe fada tan ni sininjo ojada
hojjechuu baannaan isin dhawabeef caasaa taayyeeti isin caasaa lammaati amma duratti caasaa taayyeetii fi caasaa duratti caasaa taayyee no duratti caasaa lammaa caasaa xayyibaa yaani nama dhawan amma jijjiiramteeti caasaa taayyee caasaa hangaasa jecha nama dhawanii beekta eeggadhaa jechuudha maaliif du'a lammaatii fi xayyiba jalaa baafattanii du'a kiyyaa fi taayyee irratti hin du'ina maal taayyeen nama hayyuudha nama oromiyaa bulchuu danda'u nama Itoophiyaa bulchuu danda'u taayyeen jaalala uummataa qaba taayyeen haqaaf hojjeta gandummaan qabu hattummaan qabu qulqulluu laala harkisaa laal wanni akka fadhetti waan fadhe dubbatuuf taayyeen net laal anamma khitaaba rabbii dhawadhu yoo jaan hattuun oromiyaa keessa jirre tokkoffaan eenyu yoo jaan taayyee fi dhawadha because I know him qulqulluu nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjan anuu kasitti taa'een beeku biiroo keessa haqmati mina qalal teenyaa simneetuma tanamaati simnaa mire an akka taayyee takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beekon haqni kana ammoo naaf isa wanni olif fidaa oromummaa haqa dhugaadha taayyeen nama oromiyaa bulchuu malee takkaa golola aangootiif qabsaa'een beeku taayyeen oromummaaf malee Itoophiyummaaf malee sabaa sablummaaf malee takkaatuma takkaa maqaa firraa sodaatanii namni isa jaallatuuf gurbaa dhabamsiisuuf adan ammoo rabbiin namaa rabbiin addunyaa rabbiin samii rabbiin dachi taayyee dhabamsiisuu hin dandeenye rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye ammoo mucaana eeguu jirtan ajjeesi jettanii isin jalaa dide miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide muhaddin abbaa jabal ilma jimmaa abbaa jifar mucaa murata nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha akkasiin dhiiga saree godhuuf dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha yaa hattu abbaa gadaa qarrayyuu ajjeefte yaa hattu jimaa naggatu jirtu yaa hattu simintoo kuma lama dheeyte yaa hattu waa hunda yaa hattu soogiddaa yaa hattu gaazaa yaa hattu uummata oromoo goontanaama gootee hidhafitte yaa hattu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dho'ichisfattanii propaganda televiziyoon jechuun uummanni isin hin jaalatu anaa isinitti ma uummata uleen baasan uummanni isin hin jaalatu isin waan fadhu uummanni harka teessan illee hin fadhu uummanni jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dho'ichisanii uleen yaa'aa jirtan ammoo guyyaan keessan namni nama tuffate ni tufama sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuufitti si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arkuuf teessan jechuudha tufamuu keessan kana hattuu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti gidiraa oromoon isin jalatti agarte hafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis an seenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu an ummata oromoo jechaan galee oromoof haqa dubbachuuf hin galee oromoof qabsaa'uuf hin galee oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii muheddin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naa dhiitee naan bareedu abadan
abadan yo irenti yatana taate asuma du'e qabri mueddin sene male abadanuma kursi isin jala qabe abadanuma isin kijibe ummata oromoon boochiswan abadan ana boyetu amale abadan ya naftanya rajaltu ya hattu wayyane rajaltu ya dina gurracha ummata keenya gidira agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittu baddaa oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasittu baddaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kana ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuun jirtu abiyyi hammadanii sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu abiyyi hammadanii atis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibu jira project ati ganamaa galgal ati helikopteriin deemnaan jarri helikopteriin deema akka waan qoosaadha oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri karuma oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaa gaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helikopteriin dhaqan makiinaan hin dhaqan rakkoo ummataan beekan haramaya dhaquuf helikopteriin dhaqan rakkoo ummataa daandii karaa dhangagoorra jiru kanan harkan cinaaksan dhaquudhaan helikopteriin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu tanan harkan jimma dhaquudhaaf ummata ganama baasanii halkanitti dhaqan daandii kanarra rakkoo jirtu harkan ummanni eska machee ነው ካንተ ጋር እነሱ ሄሊኮፕተር ይዘው የሚሄዱት የንጉሳን ቤተሰብ ሆነው የሚሄዱት ዶክተር አብይ ይሄን ግለጽልና እስከ መቼ ኢላዮም ሲትቆተኒ አንወርቁን ሃይ አቲሙ ብቻ ሚኒስተር አገኛ ሄሊኮፕተር ተቆሚቲ ኩዳኒ ኑዴማ አብይ ከኛ ረኮን ከምዱ ከና እንዴ ቡልቻና ኖዳ ማኑ ቆታ ሲጎደ ሄሊኮፕተር ከረፈተ ደማ በቃ ቀመዲዳሉ ሄሊኮፕተር ማነበርኖታ አይቢሶ ሄሊኮፕተር ዳንዲ አይቢሶ ሄሊኮፕተር እንዴ ማለቅኒ ባውቁን አንጋሚ ስንት ቆታ ጅረኒ ነገርቱይ ሃይ ummata keessa deemaa jiran ummata bulchaan jiran hin agartu hay inde ati helikopterii yoo deemti helikopterii yaa jarri qotaa akka waan keetii tokko yoo ati private jetii gareeffatti private jetiin deemu gara dirra dhawaa jarri inde doktara fi jarri kun qamadii gabareen keenya qonnaan bulaan keenya kophee osoo kaayetiin facaase kan daandii qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikopteriin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchisa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy indee ilaalteen gartu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan biizinesitti bobbaana situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa isan biizinesitti bobbaana gaamana de dubbii walda baajirti nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaani jiramoo maali hay televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta kaati aangoo irra dhiistu hattuu baay'istu ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta ummanni ati aangoo irra geessu ummana lafa amanamoo miti ati qusannaa jetta kaati aangoo irra geessu qusannaa balleessa Dr. Abiy dubbii kana sirriitti naalaali jechuudha dhaamsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf taa'e waan duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy
adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee yaanu Dr. Abiy ansi jaaladha paartii kana jaaladha sifi paartii kanaaf gale malee an jinnii kanaa fi karkarroo kana amaneen galle siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaas eessatti beekaani si jecha gale biyya kanatti si jecha aarsaa kana kafalaa jira sifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira ati fi uummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana karkarroo guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa himiya Dr. Abiy nuti matatti simi yoo ati hojjechiisu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete eenyutu eenyu badii hojjete jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru Dr. Abiy sii galaa dubbiin kun jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru Dr. Abiy dubbiin kun sii galaa Dr. Abiy jarri kun waan lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee Dr. Abiy sumaa jechaa jira moo akkami dubbichi amma gaa walitti dacha'uuf yaana Dr. Abiy si jaaladha paartii kana jaaladha paartii fi sittiin qoosaan barbaadu dubbii kana moo ardanuu baasi Dr. Abiy rakkoo lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kama garree gurbaan kun amataa fur ture jarri kun amataa fur Oromiyaa irra ture lammaan hammeeysan moo lammaan irra fooyyeessan abdiilee meeqaa gara gaggale isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete eeshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame eegaati aangoo qabatte eega lammaan bu'ee gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraa irraa jijjiirame keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jara eegazee jijjiirtu kana tokko jijjiiruun maaf sitti ulfaate Dr. Abiy maaf sitti ulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy na beektaan siis taanaan sirraan deebu Rabbi qofa sodaadha lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladheen qabu nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquufillee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun siifin galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuudha akka Oromootti maaf torbaan lamaa dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonya shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy አይ ፈረጠተ የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣው ሪፖርት ውሸት ነው Dr. Abiy አትመን
ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ቪናጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚን ሲጃለተ ማረኮንከ ጀርሲ ከጂቡ ከነ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሰ ኡመተ ትንዱበቲን ጀርሲ ከጂብ ሲሳጅራ ጀሪ ቀልቢ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ ጀሪ ኦኔ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ አራይሳኒ ነረብሰ መንሲቱ አረብሰ ሙጅራ አራይሳኒ ጅባ መንሲቱ ጅባ ሙጅራ ነመስቲ ሙንቀብዶቲ ሲከበበኒ ጉራ ኡመታ ሲቱቸኒ ዋኒ ሳንሲቲ መመለታ ኡመታን ደገይሶት ሜይሳንዲ ሲ ባሌ ደቂቲ ኡመታ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ጅማ ደቂ ኡመታ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ አረርጌ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ሸዋ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ወለገ ደቂ መሪሲሲ ዋነ ዳደገይሳ ዶክተር አብይ ማፍጎ ወምተ በቃ ዶክተር አብይ benefit of doubting jirachu qababi Dr. Abiy malta if I were in your shoes I know what to do oso ani bakkakete I know what to do malta tet ummata Ethiopia undasi jibbisiisa jirani bari nagartu Oromo si jibbisiisan Somale si jibbisiisan Amara si jibbisiisan ቤንቻንጉል ገረና ጋምቤላ ሲጅብሲሰን ኡመን ሲመርሳጅራ ከሲጅቡ ባየቻ ጅራበር ስፔሻሊስት ሐኪም አይደል እንደ ያሉ ዶክተር አብይ ሐኪም ከኛ ከስፔሻሊስት ጀዴ ኡመን ሲፋርሲሰን አራንተነ ሲንጀቻ ጅራ ዶክተር አብይ ማፊን ደገፈን ሞተከና ሜጀራ ናኖ ከነ ዲሲቲ ፕሮግራም ከቲን ሰገንታ ከቲን ከይሳኒን ቤን ኡመታው ሊቀቢ ኡመታው ወለርጊ ዋኑ ማን ሲቲ ሙዳጋውል ሲትልፋታ ኡመተ ራሲ ይደኒ ኮባ መሰረት ሲገልቸኒ ኢሳን ኡመተ ዲያቻ ዋኑ ማን ጀዱ ኢሳን አምቢሳ ታይፊ ፈደን ሲቲማ ሲፊ ኡመተ ገራገራ ሲጎዳ ጅረኒ ይነገርቱ ከና ሲተበቻሽሩ ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት ሀገነ በሚያቀፍጡት ፕሬዝዳንት ይተፉፉ ክራይቴሪያ አለ በህገ መንግስት አንብቤ አጣሁኝ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱበት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት የግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ ማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ ማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ቡዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው ኡመኒ ኩን ሲቲ ታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመታ ከና ኦሶ አቲፊ ለማን አደምባተን ኡመኒ ኩን ወልት ላል let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kud afuri fi dibba afur jirtan kun please share godanaf maybe an boru du danda iftan du danda I don't care ammo isiniti menduan dugajiru I'm a man of fashion I'm a man of his words Kapso kanaf ingale, kapso kanaf waregamen duan. I don't care. I always fight for the truth.
sharika hedduu dubbiin kun eega dhufte natti jijjiirame hedduu qaban. I don't care. Qoonqoo jecha namni yoona jijjiirame irraan kaa jenneen. Mikiraatum waan isa jabduu isaa beeka. Ankanii itti caale immoo na jala jira. Obboleessa ta'e. Saniifuu namni 14,500 jirtan kun akka jirtan sheer godha dubbii kana Abiy yaadago. Dr. Abiy siifi lammaa ka wallolchiise ummata hattuu Oromiyaa irra jiru kana. That is my investigation. Yoo siifi lammaa wallolchiisuu baatan isaan sitti maxxanuu danda'an. You always advise lamma. You and the lamma are always together. Siifi lammaan guyyuu wajji jirtan. Lamma da hojii advice goota waan dalee duunda isaa hojii hojjetta lamma malee nama biraan mareechistu. Saniifuu jarri kun carraa sitti maxxanuudhaa hin qabaatu jechuudha. So sitti maxxanuudhaaf waashee maal godhuu qaban? Garee shiftaa takka jaaranii Oromiyaa keessa waa baballeessanii lamma godhu jira siin jedhanii. I'm just using as an example. Akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira. Maybe this, maybe that. Fayyadamanii siifi lammaa hedduu lola uumanii lammaa achirraa kaastee isaan achirra dhufanii lammaan biyyaa fi aangoo gadhiisee bahee atii fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalagee warra hattuu kanaa. Isaanii sittabatee Dr. Abiy Ahmed Ali lammaa hojii isaanii adda si baasee. Otherwise, they have no chances to get close to you. Photo gafa Oromia hojii jiran umasan share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraata. So lammaa is their enemy number 1 jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV ne ka wal dointani fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times ta'an jechuudha. They played you. Laal akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at a critical time. Lamma akkasii wal jaalatan kabiyyii jaalattuufi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista isaan uummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi uummanni waliin argu siifi uummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bar Dr. Abiy maaf hin kijibna Dr. Abiy siifi uummanni eessatti wal beeku uummanni Oromoo sin beeku bar Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku siifi lammaa adda dhawanii urshoo lammaadha ta ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtuu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummanni isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise. Ani obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti ka'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know, I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that. Siifi lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii, isaan diina si godhanii. Shoorakaan adda addaa, ajjechaan adda addaa raawwatee
هرياتي في جوار وجه دلقودا بليسني إسانو بليين غافركو سي وجه موتما كان أوف فكاتني بان جيمي ما يدا سينياتشودا سينياتشو يان I know you are wise. Ati nama hakila. Nama beka da Dr. Abiy. Kun si jala ba de jedhe yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladhee hin danda'u. Sii fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Ummata na dhalche. Ummataan irraa dhaladhe. Ummata boru na awwaalu. Ummata boru du'aayii naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan. Sii fi paartii irra. Sii fi paartii irra immoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu. Ati nama bashaasha, nama haqila, nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xaragiiti. Ija kee baafadhu laali dubbicha. Bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase. Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessiitu beeka. Kanaafuu heerri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa ka hanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromoollee bilisa baasee ummata Itoophiyaallee fi nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy. Yaa waan sagalee uummataati sitti himaa jira. Kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni. Deemtee sirratti buutii jechuu ba'an. Dr. Abiy. Kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna si hojii wareegamuuf dhufne sodaa qabnu hin qabnu jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu diina si dhabamsiisu diina shanee dhokattuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru. Malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu ajjechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen hin raawwanne mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwate sin jechaa jiraan. ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀ ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አቢይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቅ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በቡለም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ። 4 ነጥብ
እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው። እነሱ ተቀፍድደው ተጣርተው ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል። አብዲሌ ሲነሳ እኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል፣ ተዋደናል፣ ተፋቅረናል። ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም፣ የወያኔ ተገዢ አልነበረም። ንጹህ ነው፣ እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው። ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉን ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ። እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት መጥፎ ጊዜ አይኖርም። አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል። በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ። እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት ኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ፣ ቺፕሳቸው ወያኔ፣ ጭንቅላታቸው ወያኔ፣ አካሄዳቸው ወያኔ፣ አደናነሳቸው ወያኔ፣ አጠጣጣቸው ወያኔ፣ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ፣ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ። ሰው ማስገደልና መሄድ እሱ ምንም አይደለም። ትናንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ያቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊ ገሌ በከተነት አከት አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋንሰኒ ሳጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ኢሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆች ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምቶ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ሆቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል። አረግም ያን ነገር የኔ ያለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላውን ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው፣ ተጠያቂ አድርገው፣ ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው የምንፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን
ስንት ነው መውጣት ያለበት የሐዘን መግለጫ? የሐዘን መግለጫ የዱንቃን ማሳመሪያ ሆኗል እኮ አሁን። እስከ የት ድረስ ነው ሐዘን መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር፣ የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ። አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሊባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱ ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባ ሆነ። ስለዚህ አንተ በምትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወይ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው። ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። ይሄ የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም፣ አላማ አለኝ። እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያን ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ። ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ እባክህ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። አገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ፣ እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይሄን መቆጣጠር የተነሳ ነው አገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን? የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ለአንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብለው አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብለህ አንተም ተወስዳለህ። ለአንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ከአንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳ አይደለም አንተ።
እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ የሚጫወቱብህ? እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል። የአማራ ህዝብ ይወዳል። ብሔር ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነህ ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ፣ በቃ ንቃ፣ ይበቃል። ንቃ ንቃ፣ አይንክን ፈት ጉሰድ እርምጃ፣ አምር፣ ሳቅ አቁም፣ ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም፣ ንግግር አቁም፣ ተግባር አሳይ፣ እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል፣ ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቄን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም፣ ነግሬሃለሁ። ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር። ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ። እኔ ካንተ ጎን ነው ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለሁት፣ ከብልጽግና ጎን ነው ያለሁት። መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ረስት ኢን ፒስ ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው። ረክሷል። እኔም ነገ ቢሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ። ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖረም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾሮካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባ ሰብለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም ብሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው የምታልፏት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ። ወደዛ እየሄደ ነው ህዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግ ነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ዘዛዝካቸው? መለየት አለበት። አንተ አዛቸው ነው ለይልን።
ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው ተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው። አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው ያርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩህ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ ባንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው ማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም። ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብዬሃለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብዬሃለሁ። እቺን ሀገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ርቱዕ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን የማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች የማትሰርቅ የማታወናብድ የውሸት ሪፖርት ማታቀርብ ሁሉም በእውነት የምትሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀርቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥበው እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ የገቡ ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ። አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር አትገናኝም፣ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች
ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ አገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አድርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አድርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ እነግርሃለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ሰርፕራይዝ አድርገህ ህዝቡ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለህ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብ አናግር እስቲ አስ ኤ ሰርፕራይዝ you will see the truth by yourself. ይሄን አደራ እላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ክያፊ ሞቱማ ክያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታናን ቀባ አንጋማት isaanii wajjin rakkoon qabu. Paartichi qulqulluudha, muumichi qulqulluudha, waan wal dhabee jira. Kan agarsiisuuf tattaaffitti jirra. Haa ta'u immoo hattoota muumicha ministeeraa keenya ajjeesuu barbaadan, hattoota paartii keenya fokkisuu barbaadan, hattoota mootummaa keenya kana mootummaa ajjeechaa, mootummaa dhiigaa, mootummaa gatii namaatiif lubbuu namaatiif gatiin qabne godhuu barbaadan kan bobaa keenya jala jiru, kan maqaa keenya himatu, kan uummata Oromoodhaa Gontanaamoo godhee mana hidhaatti dararaa jiru, kan hattummaadhaan simintoo nagadu, kan hattummaadhaan jimaa nagadu, kan hattummaadhaan killee nagadu kana uummataaf saaxiluun uummata barsiisaa deemuun dirqama. Dhugaan ni mooti. Yoomuu injifataadhaan nuti namni dhugaa dubbatu. Obboleessa kiyya Muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu, warri naa hojii beektan ni beektanii, warri naa hojii agartan ni beektanii, nama Muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa 3 dabre kana taaziyaarra turani. Namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa. Du'aayi naa godhaa fi mucaadhaaf, mucaan namaa qaati, mucaa miti kan du'e anaatu du'e. Mucaan ajjeesanii ajjeesanii nyaadhu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti. Haqni hin baati, warri kana godhes hin beekama. Lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u. Rabbiin jannatul firdoosiin obboleessa kiyya Muhaddiin haa qananeessu. Maatii isaa, jaalalloota isaa, shariikan isaa, jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hundanam kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen Muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sinaa jajjabeessu. Namni Muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru. Muhaddiin nama goota amalan saaliha, nama naasuu nama qabu, nama jaalala qabu, kan fuula isaarraa kooflan dhabne, yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa, ilma naamusaan guddate, kan sabboonaa ta'e, kan Oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu, kan nama haqaa akkaan jaalatu, kan muumicha keenya muumicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu, ilma godina Jimmaati. Ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu. Mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa, qaccummatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine. Madaa yoomiyyee akka Haacaaluu Hundeessaatti akka ani hirriba dhabuu fi waan kan irra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isiniin jechuu barbaada. Warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu. Annan jiraadha. Gaafa rabbi sii ga'e jedhe ammaas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammaas baqadheen deemu uummata kiyya kan Oromoodhaa, kan bahaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan dhihaa
kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaadumaan waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama. Ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture, haqumaaf qabsaawaa ture, ammallee haqumaaf qabsaawaa jira. Aangoon nan bittu, shilingiin jootanitti naqan nan bittu, makiinaan nan bittu, ijoolleen eegdu na jala godhuudhaan nan bittu. So ani ummata Oromoofiin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti. Osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee ummata Oromoo jecha biyyattiin galu. Saba kiyya kana ummata kiyya keessattuu kaniin keessa dhaladhe ummata godina Harargee Bahaadhaa kaniin akkaan jaaladhu, kaniin ifirra jaaladhu, kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban, bakka fedhanillee jiraatan, akka fedhanillee jiraatan, ilaalcha fedhanillee qaban, ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha. Kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbiitu beekaa ka irraa dhiifama isinin jechuu barbaada. Adeemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaa'aa ture. Anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaa'aa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruufi miti. Ani kanneen biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuufi miti. Booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuufi miti. Kanneen biyya alaatti galee ummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u. Ani ummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galle hin galuusi. Kana akkanaa hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodhaa kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kan maduraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaahi isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafas illee naaf sirriidha akkasitti naaf wadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muheddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muheddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaa'aa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefki isaa ijoollee sharikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabdu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Anammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru. Qaamni poolisaa tokko, qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu dida. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhe illee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera
eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee shariika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromooti jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kan nu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneerra qulqulleeffanneerra kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamuu heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kan nu dide makiinaa kan nu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif muwaddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kan nu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qaba makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira bakkayyuu dhaabbataa jira hojii hojjechaa jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qaba maaf mucaa kanaaf makiinaa kan nu diddanii hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu akka inni ta'e hin beeknu waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Uummanni illee kana isin gaafachaa jira isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa uummataaf kana muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdawsi siyaa kananiisu boleeyyin kiyya ka islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura nulichi ministeeraa keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sannaa aangoo isaanii kabaju kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana rabbiin uummata keenyarraa haa kaasu. Uummanni Oromoodhaa ni bilisooma. Dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi. Dhugaaf qabsoofna hagaaf qabsoofna kan sodaannu rabbi tokkicha qofa kan ruuhii nu keessaa fuudhus rabbi tokkicha qofa. Iddoo isin jaaladhaa nagaanaa tura. Rabbi isin jaalattan kanan jaaladhu kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaanaa tura.